O, zdravo, ovdje je na Temi Ranger. Kao što vidite, nije nas bilo 2 dana, 3. Danas igramo I have Red Hot Vengeance. Samo da ga skinemo. Evo. Bros before gear-ups. Play. Ne možemo, znači morat ćemo u campaign. Ne, nisam htio da izađem. Tako. Ali сега. Object, take gun, demosify. Evo ga. 1, 2, 3. Igrao sam još ovu igricu i može probije se kroz vrata, vidite to. Onda je na house. Ali ovo je drop out. I ono. Drop weapon. Trunk. Oh, firewalls. Switch talking. Yeah, found out. Yeah, I see it. Znači nas ubio. What color? KY cat. I have a job for you. I need details. Subway station. Lots of armed guards. High-profile target? That's gonna cost extra. Not high profile. Bit of a family man. With some friends in high places. Family man? You know I don't kill women and children. I know. We have that covered. He's traveling by himself, aside from his guards. Traveling alone on the subway? No crowds? How high up are his friends?
He's a friend of the Russians, an accountant by the name of Dmitry Chekhov. You'll find more details in the glove compartment. Terminal. Baš lepo, kad bi sad pustio sad svoju muziku neku, pa ajde. Ne može. Znači morat ćemo dole u tunelu. Board and train. Нихуя! Что за хуйня? Šta bre, šta bre na ruskom? Нашел его! Board the train. Ебать! Шо? Нихуя! I da ubijem nedužnog civila čak. Je svejedno. Wow. Пиздец! Наш... Okay. Go to the front car. Нашел! I ne možeš da ideš. Opet gubim. Пиздец! Шо? Это что? Нашел! Вон он! Dead. Opet. Это что? Вот!
Ебать! Вот! Вижу его! Need a bigger band-aid. Нашел его! Вот! Нашел его! Шо? Кто там? Застрелять мудака! Это что? Я что-то слышал, иду расследовать. Ебать! Нашел его! Brate, kako mogu se tek tako da izgubim? Fuuu. For graphics present. Free deaths. Ok ljudi, nadam se da vam se svidjelo ovaj stream, mislim nije stream nego video, pa da, pa mi se vidimo u sljedećem klipu.